роҳи оҳани Тоҷикистон аз ҳукумати кишвар дастур гирифтааст муҳоҷирони ихроҷшуда аз Русияро ки дар истгоҳи Оқсарои вилояти Астрахан банд мондаанд ройгон ба ватан интиқол бидиҳанд. Аз рӯзи 2 то 6 ноябр мақомоти марзбонии Русия беш аз 180 шаҳрванди Тоҷикистонро ҳангоми бозгашташон ба ватан аз қатор фароварда боздошт карданд. Аз 130 муҳоҷире ки дар марз нигаҳдорӣ мешаванд, додгоҳи Русия нисбати нисфи онҳо қарори ихроҷ ва манъи ҳаққи вуруд ба муҳлати 3 солро صادر کرده است. مقامات روی آهن میگویند آمادند این مهاجران را به پول به تاجیکستان رسانند. با سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان کارخانه واحدی دولتی روی آهن تاجیکستان وظیفه‌دار شده است که برای به طور رایگان به جمهوری تاجیکستان انتقال دادن همه آن مهاجرانی که حاجت‌هایشان را به سامان رساندند وظیفه‌دار شده است. سفارت توجیکستان در روسیه میگوید هیئت نمایندگان حکومت توجیکستان در اقصرای به مهاجران از نظر حقوقی، تامینات با نقلیات و در حل مشکلات دیگر کمک میکند. فعلا تماس تلفنی با خود مهاجران که دوام 1 هفته به این سو در بازداشت به سر میبرند برقرار نشده است.